Hello, balandeli bami be-Identical Force. Ibani nami ikhona la ngisemarapiane. Ngizolandela lezi zinto lezi ezidontshe yilo msolo labathi uMark ngibhizi ngazo ngizitholile. Balandeli be-Identical Force follow njalo nibuye futhi nibuye niphushe ulike, nibuye ni comment la nikhomenta khona. Nawe na unenkinga ungitshele. We are here for nina. For community nazi balandeli be-Identical Force ukuthi izinto esisifunayo thina asisimakethi siyazifuna live sizithole umuntu lo ositshontshile simlane naye simtshele sithi empembi ngoba uhlula amaphoyisa uzosilalela thina ukuthi sifuna kanjani sivale kancane sibuye sikhulume naye sithole lento thina sifuna kumphemasho lezi zinto zikuphi nakuphi futhi siphethe nalezi zinto zonke nezasesikolweni sitholile nezasemacreche sitholile ibani nathi balandeli be-Identical Force pushana ulike siviewani sikomentelani silapho nina sinceda wonke umphakathi uma ngibona ngigqoke ngiso wazi ukuthi ngibhizi ngotsotsi ngi-investigate ngotsotsi nangivela bathi ayilo nyawupe kanti asunyawupe lo uye lo muntu uzobopha labantu direct abazi vale lapho John Awuzile wasitshela hayi yehlisa umoya sibuya nazo nasifika sizibawi wena ithenga into yethiwe ukuthi wena unalo iphepha wazi ukuthi uyithethe yes Identical Force iphezu kwakho siyazithatha impahla sibuyela kumnikazi